Aga Ialehkai ODI hapreng ke Sri Lanka Persia ke India. Aba pai shikan ke Ialehkai ke Sri Lanka kalau khor ke namjob hadin magalala aban film ke India dan live peu runs. Badahagan ke Ialehkai orang kawang bol jong ke Sri Lanka u Jeffrey ula khor hadun ri wicket. Aga Ialehkai Olympic ar peu sau orang Ialehkai badminton ke India u Lakshya Sen ulamat ega namrem haga Ialehkai semi final hadin bola syak pelim hakmat u player jong dari Norway da Arlanon. Aga Ialehkai hoki ki rang Ialehkai hoki kari India kidang jan bari khur medal hadin bagi lala aban pelim ya ke Great Britain haga Ialehkai quarter final da saula ar haga penalty shootout. Haga Ialehkai tenis urang Ialehkai tenis bakensa jong ke Perthai u Novak ulayo ban Korea gold medal haga sen ke baningkok haga Ialehkai Olympics hadin maulala ban pelim ya urang Ialehkai badang kham kena kari Spain u Carlos Alcaraz da Arlanon haga final. Haga mit ye kheng medal haga sngi ke bakhandai ke USA bat ka China ki yo khor mar khat khandai tali ki gold medals ka France bat ka Australia ki yo khor mar khat ar tali ki gold medals bat ka Great Britain South Korea ki yo khor mar shpeu tali ki gold medals. Haga Ialehkai Reliance Foundation Premier League Next Generation Cup hapreng ka Aston Villa Persia ka Punjab FC. Padahal kan ke Ialehkai Ricky Shabong udah captain jong ka Punjab FC. Haba pai sing ke Ialehkai ke Punjab FC ka layo bat penki jar nengkong tang haga menit ke bakhat sau leng ba ka penalty balakan jat dau mang leng thang. Badai lemang ke shigol ka Punjab FC ka tam haga kela step da shigol anot. Bad haga kela min kata haga menit ke ba prap away ka Punjab FC ka layo biang ban tep ya ka gol ka ba ar leng ba o mang dodum. Badai lemang ki ar gol ka Punjab FC ka khori ka nam job da Arlanon. Haga ke Ialehkai bad kala kelaru ka klub ka banengkong na India ban penlim ya ki klub Premier League haga Ialehkai Next Generation Cup.